INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai le vek ule July ni somni le palia nia tun tumpo Myanmar ram chung chanchin langsar zual kan thlir haule don nia kan channel min hlut saka min lo thlir sak thina wangin in za chunga lom thu kan soye saka in region jinma pin township chunga chi sa chia khwale pi kung khomi puite chuan mun khata infinin demonstration an neya rengun khopui sanchong township le township ranga ti chuan Mandalay khopui mia tong lama te kongan zo le vut mai boka chin mi te omna kalemeu khopuya po voin khan kongan zo na sale hle ani mongyo khopuya chuan voin July ni somni palitu khan LGBTQ lam mel mu tur om veya an pol hian ranin demonstration an nei ve ni om takani hetiang hi chu om lo se apoi lo viona a an om ve miau boxia khovel hi hun nunga om me kani ti tilang fia tu te an ni ber hi hetia khopui chunga LGBT le mi pui nol puin kongan zo lai hian an khopui lu na lama chuan mi thanem ngai ten le kha tarin Sipai in kum sari nu te Mandalay khopuya an ka hlum kha thei ngil ho su thisena chua nu hi chuan in biak rem na tur chana omlo ti le kha an lo tar boka nang i huna ke ka huna ti ang mayin tanan la hlom hle ni ti hian voin July ni somni le pali po hian Myanmar ram mar to patanga chim top thlengin khopui ranga kongan zo le hlom July ni somni le pali tukin khan sakain region indo khopuya USDP party office akanga fire department lamin nasataka an be nuwa an thel theile ta a mi hring thi le hliamero an omlo in sing zelami somni vel chu khar khipan ni nimen tu July ni somni le pathuma in sing zelelung oilo nan lan tira wang khan Sipai terrorist te chuan zel tang te chu an hlap deuh hrepani oma an hruai tu deuh Burma Student Union hruai tu an lo man ta ku zo tet 9 telin mi somni emolai mai chu an khar khip le zual ni in sing zel tang te thli thlai tu zel tang hlui in zom khom pola an hruai tu u thun chi chuan a soya Sipai lamin an vuak le an soi sak zuya wanga hliam tuar an omna a engza chiangen ni ti kan hre thei mai ri lo ati zel tang te demonstration hian ram chung bo ruak ati tang le zual don ni na lang in sing chau ni lo zel danga po tang te hrisel na lam an ngai poimo thei si lo chutiang le pressure danga wangin nimin khan lung oilo na an lan tir ani a demonstration na wanga an man mi che rang sako pui thiam te chenin anti du da in an hrem na sa thei hlea human rights lama lang hlei thei lo COVID-19 in atuam zui in en kol na tha le in ven na tha a om lo wangin lung oilo na an lan tir tamai khania hetianga vuak le hrem hi a thlen zui mai an hlowa wangin ram rang som paruk atanga embassy ten an thlawang hovin thutsuwa an siam ngalani kha thutsuwa siam lo pheise hei a hian an tur na saviu mai theiani min online na chuan covid en kol dan azia om beisain tan in atang chua lo tur zok tura chua tanol maya sakain region lama thingtlang kholama mi somni zetin mi in an rok thu kan soito a chung mi te zinga tam zok chu tang chua kan ni voina po moon state lama mi zale somthum vel a chua le ni in an soya heng zinga hian tun politics awanga tang te chu an tel le porin om chuang lo voin khan Mandalay khopui maha ong mi township a chhun pachanga mi panga in thrual throtin mi in an rok le peka in nei tu hi a oma an vit ni in mi ta mutu te chuan an soyani mi veiwa kan tlem lai tak den chenin an cheveya ma sen chevela mi te chu in pun khom ngalin in rok tu te chu an huala samsei pakhat chu an man theita a midangero an tlan chehman thingbula an phuara heti lai hian Sipai terrorist lam chu civil thuama in thuamin an lokala an hruai tamai ni in an soya chanchin dang hriat bel tur po om le talo kanan soi kher chan chu Sipai an tanga chua tir te zinga then khat hi chu an lam tang an ne mai om mange ti turin thila om thina voina Mandalay khopuya an man tak te po hi police station lama an hruai ta em
mia vitania khesan siam sak donem ti le thudang engma omlovin are le ringot maidon ni na lang tin sipai council lam tang po ni chuang lem lo tunlai anram boruak ina kentel ang main tang chuak te zinga hian poisak nei lem lo an om treu arin ombok mindat lam hi soi lawa thei lova sipai terrorist te le CDF mindat te indona CDF lammi pakhat abaurala Chanchinthar hi kan la hrechiang hlei theilo hetia indona chhuale ta ka wangin mindat township huam chunga thingtlang khuate chu an tlan chiat le angaya furni kho chekara mani mamo zual pui phura ankal chuak mek thalak te han mu hian anlai nat om ti lo chu soitur om lovani sipai terrorist te chuan thingtlang kholam thlenga man la ka wangin July ni som paruka tang khan an in rem lai lok na chuan om zia anei talova anin kap le ta khania minda township huam chunga thingtlang kho rang atanga ral tlan le ta te hi Mizo sari zet anni ni inan soi mani lama UN tran puina thleng ve te la kha sipai laminan control tlata wangin an duangin an sem chuak hlei theilova mindat khopuya buddhist pui thiam te hne na nu che in an hon san le taringot mai khania chung te chu UN lam te hian engtia bo zui nge mo tum don ni tin voin chonu lam khan ha kha le falam inkar khoilai muna emo chuan indona chuak le ngei nia soyani boka thu chiang zo ngai chan me kani Sakain region kani township huam chunga chinruin lui kam lama nimina le tukin lam khan indona athlenga sipai engemo zatin hliaman turani nimin July ni somni le pathum chonudar ni vel khan sipai somnga vel zet longveng tu tele PDF te anin kapa PDF sipai pakhatin media hne na soidan chuan heng sipai somnga vel zinga somli vel zet chuan hliaman turani thi pon om tewang en hlatna manga kan enin chutiang chuan an om ngei ti kan mutheya tin zan lama po kani damdoi in laman pan thu le motor pahni manga ruangan thiar thu kan rhezui bok atia nimina anin dona sipai terroristen ralthuam lian an manawangin thi le hliam kan omlo na a kan in dona bul naya khuwa te ero in an tuar dewani sipai lam hian long pakua an neya heng an long te tang hian ralthuam lianin voisom thum chuang zetan kapa in then khat an kap ka nga mai che pakhatin hliam atuar atibok hetianga chinruin luidung fanga khotina mi te dap fo sipai terrorist nen hian token July ni somni le pali dar kwa vel khan anin dole ti soiboka sipai engza chiange thi ti kan the thei mai ri lo ati hetia voin lama anin dona wang hian in chia om le nual bok hetia ralthuam le na khuwa an ka awangin saphuchi khuwa mi pahni in hliaman tuara hliam tur te zinga pakhat phei chu naw thlasari pailai mek ani nge ralthuam le na an ka ba ka inan hal zui boka van nei thak takin an in hal ba in dang akang kai lo hlo ni in sapuchi khuwa papakhat chuan asoya chumihnu chhun lama chuan in linga lai mai sipai lamin an hal thu hriat zui le ni kachin lam hi soito ang khan covid awang te ponianga an thom hi dai le dewa nimen lam khan ral thuam lian phurlong an thon chhole chunia engen an zel don ni tunlai tak hi indona lian thama chuak lem lo July ni somni le pathum nimin khan KIA lamin an kam bom an ra puwa wangin sipai engemo zat chuan hliaman tuara thi te pon om nuala chutia bom an ra puwa hliaman torle ta ka wangin an nger treu hle nyang nizan khan KIA sipai omna lama ral thuam lian an kap na sale hle ni in general nobu chuan soi nimina kan bom kaman ra puwa wangin hangkai bum le phun pian bum sipai ke matangin kan sipai battalion som pakuana somni le palina le somni le pangana te omna lam ral thuam lianin an run kap atia an thom hilai za khopuya tang poina hriat theyani mase thi le hliamero an omlo ti general chuan soibok a soi zela general nobu chuan khaya bum re bum le phun pian bum lama sipai terrorist hian sipai an chop bel na savio maya indona lian tham taka chuak le mai theyani atibok are yang nge rei lovang ti ani maya
anin do na sale ngei don ni na langa KIS Sipai te hi kan lo tong trai pui thei chuan alom om via wang Justice for Myanmar lam chuan voin khan Myanmar Sipai Council malak dana ram chunga private call le an mani control call te tangin oxygen an da khola chu chu sem chuak le in mipui nun na chantu anga lan moyan tum hle ni anti Sipai lam chuan MEC atanga oxygen le aburan siam thu miawati TV le an thu hnuaiah om news rang rangin an lo soi vea hemi chungchang hi Justice for Myanmar lam chuan dot phua chop mipui hne na diary ka pek tur pelova an khol mai ani ti an soya heti an khol chung hian Mandalay le Rangoon khopui lama chuan mitam tak oxygen nei lovin an lo thi ve thungani private oxygen siam na khol tam tak an khar tirte dam lo en kol tu mi thiam te an man fo mai te an man tak lo te po an vo thin thu te private dam doi ina te po omin Sipai te chuan in en kol na bung ro poimo tak tak an lak sak thin thu te Justice for Myanmar chuan a soya heti chung hian minong hlai na hi za na changal hrelo chu ni hi thilom dan enin minong hlai na Sipai Council hi rin ngai na om lova chu wangin Myanmar ma COVID-19 en kol na hian ram danga tangin pol rangin tlom ngaiah man lak angai thu an soibok COVID-19 en kol dan tura hian minong hlai na po abeidong veta haniang CDM siama nuar zong te thataka let le turin voin khan ngen takte na ngen hloma mi then khat chuan lo let le a then khatero chan rang awangin an la le thei lova atia COVID-19 third wave in a nuai tak mai chu Sipai lal suala po hian ti ngai na hreto lo ani ber hi rikai la chu ani telin an pung uai maya Asia khomuala rikai chakna berram an hial tamai tuna hian Sipai Council hnuaiah health worker Dr. le nurse te hi sing thume movel chau an oma an ram mi pui te hripui leng laka ven him le chan chu chu ti ngai na om lovani khati khopa mi pui an en kol laya an man an vuak le an tan tir an vo zo zai te kha a hevereng tura ngaila CDM tam tak an nor tlatawangin minong hlana pon adu angin thila ti theilo ti cho chianga lelama chuan hria len miwa wangin mi pui poinan tur pha na sabokani hi CDM te hi mi pui ngai to in let le vekta sela covid third wave te po hi han ne choviu mai sela ti ril ruwa om rualin ramalo dam hian athu nei na nget tel mai zo ka ngem ti po ngai to lo theilo boka thil boi thak tak chuni nimina the Moscow Times chanchin buina soidan chuan Russia chuan Myanmar Sipai Council chu thona leiti ratum hleni Russia chuan SU-30 le thona dang unmodified tak yak 130 anti aleitir don ni in Moscow Times chuan an defense lama an how to Dmitry Shukayev an soi ni in azia kane tuna Sipai laminan manmek po hi heng yak 130 le May 29 thona Russia tang an lei tho khania Russia laminan soidan chuan Sipai Council hian SU-30 thona paruk leituren sang ni le som paret January khan ram ni te hian in rem na an siam to anti thona pakhat hi sang ni le som ni khan US dollar million somli le pasari vela zor ni in eirûkna chuan an soya thona paruk leitur chuan alo bera US dollar million zani chuang an se na ngai dona US dollar million zani chu Myanmar poisa chuan tam takani Morning Star in currency da dana chuan US dollar khat hi Myanmar poisa in cheng sang khat le zaruk le somli le pali velania thona paruk leinan chuan anram poisa in cheng million sing thum sang ni le zariat chuang an se na ngai dona eru thangan ni boka an hausa hle nyang even mewen Myanmar Sipai Council nena tu manral thuam hral lo turani atina a Russia hi chuan makati vak lo chunia he hian fia taka atar lan chu UN hi achak tok lo ti hini bok tuntum Myanmar ma covid third wave hi tu te emo chuan hlok na na manan tum ni om takania NSIC anti National Strategic Investment Corporation Company Limited chuan Myanmar poisa billion thum setin India ramatangin remde severe dos sing thuma lei nia soyeni a July ni somni khan Sipai Council nena a donate nia soyeni
chu health and sport department how tu Dr. Tetet Khayin airport adong ti ani boka heng damdoi te hi covid en kol na damdoi in tina sem chu ngal turani thuan soya NSIC company na soidan chuan an damdoi leina sum sen ralzat hi Myanmar chiatin billion thum ni in State Administrative Council ne na tanga adon ti ani a Sipai ne na tangin damdoi leina adonga aleya ape chong le tange ni na ngai thei maya damdoi man Myanmar poisa billion thum hi US dollar chuan 1.82 million ti ani boka chu damdoi ret ne na chutin a in mil thelo akara mantang ayan ni na langa Sipai Council in thune na pongla katanga eirûkna lian tham masaber an hial ome eirûthinin midang nenan eirule dona anlal zel phei chuan Myanmaram hi eirûkna ram ro puya an hruai lut le ngei dona ni hei hi NLD sarkar in do kan video masa kan soi zau to ati hlei thei lo kan ti khania Sri Kara bulan tran le der to ni hi NSIC company hi company piang hlim te mai kumin sang ni le som ni pakhat me kha ni som pahnia an din tak thathume mom vel le ka upa khania remdesivir hi dos khata dollar som pathum mana tangin dollar som li le pasari man thlengin ania chutiang re ta tanga chu chuan Myanmar poisa a billion thum chu atam u chuak lu tukani anti ni aman tlom zuak dollar som pathum man an le chuan US dollar sing ko emo vel anianga man tau chi dollar som li le pasari manan le chuan US dollar million khatle tlem aniang company hian man tau ber chu a lei kherangem arin chi lova alo leita ni point US dollar noi li zetin an thil man hi ala in thlau tat thova tin company piang hlim te in engtin nge hetianga thilati thei ti po zona thei tur takani chuwangin NSIC company hian a donate tani po in dollar tam takman hi engtiang zonga in biak remna nein nge a donate ti le hetianga diklo lutuk hlep rukna lian lutuk lo ngal tamai hi Sipai Council te in engtia chin fel nge tum ti hi Myanmar ama michin chang hedeu teril ruwa alian le to ani engpo ni se Sipai Council hi tun ma tang khan eiro sarkar ania azar zau theya piang an ho sathur maya tun tumpo chutiang chuni le don ni na lang covid third wave po hi Sipai Council lam tang tu te emo chuan ho sakna nan mang ngei don ni na lang ti kha kanan soi belani chu ole kan news update te atop thlenga min lo thlir sakthina wangin channel clear tu inza chunga lom thu kan soye